abayobozi bashinzwe gucunga indwara no kuzikumira muri Afurika Matshidiso Moeti na John Nkengasong baraye baburiye ku ikwirakwira ryihuse ry'inkubiri ya gatatu y'ubwandu bwa COVID-19 kuri uwo mugabane w'isi. Umuyobozi w'urwego rushinzwe amatora muri Ethiopia Birutkan Mideska yashimagije uburyo itora ryo kuwa mbere ryitabiriwe. Yavuze ko urwego ashinzwe rusabwa n'amategeko kuba rwatangaje amajwi yose bitarenze itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi. Muri Kenya abasirikare byibura 17 bazize impanuka y'akajugujugu ejo kuwa kane yahanukiye muri komine ya Kajiado hanze y'umurwa mukuru Nairobi. Abandi basirikare 6 barakomeretse bikomeye. ONU yamaganye ishyirwa ry'abana mu gisirikare nyuma y'uko guverinoma ya Burkina Faso ejo kuwa kane ivuze ko mu bwicanyi buheruka bwaguyemo abantu barenga 130 bwakozwe ahanini n'abana n'ingimbi. Muri Liberia ho imiryango ya societe civile ejo yatanze umushinga w'itegeko ureba ibyaha byo mu ntambara n'iby'ubukungu. Urukiko rushobora kuzaburanisha abakoze ibyaha byo mu ntambara y'abaturage muri Liberia.